Iako izuzetno koristan kroz sve godine rada, dosadašnji CT uređaj Županijske bolnice u Livnu odavno je premašio svoju normalnu dozu radnih sati, pa je svečano otvaranje i puštanje u rad novog CT-a u Županijskoj bolnici dočekano sa sveopćim odobravanjem. To je stari uređaj, iako nas je dobro služio više od 10 godina, on je ipak dotrajao i zahvaljujući dobrom radu na samom aparatu poslužio je puno više nego što je predviđeno za jedan takav aparat, znači sa dvostruko prekoračenim brojem radnih sati smo mi radili i odrađivali. Livanjski gradonačelnik Darko Čondrić je ujedno i specijalist radiologije u Livanjskoj bolnici, pa će slike novog CT uređaja prvo dolaziti njemu na dijagnostiku. Nadamo se da će zadovoljiti sva naša očekivanja. Stari aparat je bio dugo u funkciji, bili smo jako zadovoljni s njim. Novi CT je tek pušten u pogon, pomalo se navikavamo, još tu treba nekakve stvari urediti, skalibrirati, pustiti u mogućnost rada u rekonstrukcijama i vjerujem da će biti na korist svima. Na korist svima bi mogao novi 700.000 maraka vrijedan CT uređaj biti i zbog njegovih novih mogućnosti. 80-slojni MSCT sa mogućnošću CT angiografije koju do sad nismo mogli raditi u Županijskoj bolnici u Livnu, nego su naši bolesnici morali ići u veće centre. Nadam se da ćemo uskoro početi sa tom vrstom pretraga. Novi MSCT uređaj za svaku bolnicu pa i za našu je stvarno veliki događaj. Brža, bolja, preciznija dijagnostika za naše bolesnike. Uz bržu i bolju dijagnostiku, novi CT uređaj će doprinijeti svemu onome što je resorno ministarstvo zdravstva u Herceg-Bosanskoj županiji najavilo, brojne preventivne programe sprečavanja bolesti. To jedino možemo ako dijagnostika bude mnogo bolja. Evo, mi smo pokazali za ovo neko kratko vrijeme da zaista idemo u tom pravcu. Osigurali smo sva, evo mogu reći, infrastrukturna sredstva koja možemo kasnije da iskoristimo da bismo počeli sa onim preventivnim pregledima o kojem smo govorili i sa preventivnim programima. Kroz suradnju s ministarstvom Vlada Herceg-Bosanske županije je dosad realizirala niz projekata, a sve u cilju jačanja zdravstvenog sustava i modernizacije medicinske opreme. Ta vrijednost ulaganja je samo za mamograf i za CT preko 1 milijun maraka. Očekujemo otvorenje zgrade hitne pomoći Doma zdravlja Livno, početak radova na zamjeni krovišta na Domu zdravlja Tomislavgrad. Opremili smo i obnovili urede Zavoda za javno zdravstvo. Novi CT Livanjske županijske bolnice donosi napredak korištenjem nove tehnologije u službi čovjeka za bolje, brže i preciznije dijagnosticiranje svih potencijalnih zdravstvenih problema svih žitelja Herceg-Bosanske županije.